Men, kaki mi pas mulaku akas kasihan rido rumah men. Lala kelako yon mayon. Ki mulai kas-kasin soto ocean pas mampet ya. Lala kelako yon. Lemayu yon kelako yon pas kal menakal yon. Loh, laku apa kapi kado? Oh kake mat. Arya mah gotong royong kas-kasihan leke. Lumayan mat tolong mat letu 5 ret. Iya lah seporo na boy kado. Sing ko tak bisa nolong yang kok kita pang repot. Dia mentak laku nama langga. Salah letak nolongin. Lah si ambur apa kan? Berarti ini apa yon mai lakalako. Ulah mat langga tak repot. Mai lakalako yon. Lanjut Mila lah kuat. Mil, apa saya kelaku ya? Kaki ya men. Iri ya men kas-kas-kas. Kalau kau tibi kaki Mil. Yo mangkana men. Siapa si alako? Cek reka kila tahu cek engkau janda tandila ke. Cek mana kau orang rapa Mil, mari tak leso kaki. Sengkok men napa andi pese men napa ika kejer orang men kabelan cek fein. Nih, Saramila tak tega jenengan. Setiap ada iya Mil, sulit kaki lah mulai. Mulia dia enggak men, sering ya tang kelakuan tak mari. Kalau lah mulai Mil, mungkin karo kelakuan lepas jang sengkok. Bagi sengkok lah ngaji ke tang kanca. Ongkuan ya men. Iya Mil. Yalah sekelangkong men mondo ya men, engkau lakar lalesok. Yalah wes yang kok mulia. Iya tulis. Hari ngajak yoyon boy. Yon. 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 Kaki men. Iya Yon. Tujuk. Beda apa mak furuna kan nak kaki men? Kaki lu andi laku ya Yon. Dia kalau andi. Ya mau lu andi laku mah yurano rosengko tar nolongin Mila. Mila siapa men? Mila janda ruwe. Iya Yon. Nih, serajo kan tadi laki. Memberi kita sampai senolong ayo. Ya mah ayo men lepas mangkat. Iya Yon, ayo Yon. Kan kau kini peragarongan mat langga ya. Ki aja ke. Mat langga me pola gelem. Ala kok apa kaki men? Mikirnya peragarongan mat langga. Makanya aja tak kira gelem. Kaki tak lah tahu tibi. Cek mat langga jaman benda royongan tak tahu manin tak.
Ada salah na yajak yon. Siapa tahu ada kimat langgar pas gelem. Iyalah coba apa min. Kan kalau yakin cemat langgar di gelem. Iya yon, lah coba yon. Yon, untung wak mat langgar tapak bodoh. Gula iya min. Ay kah nantarin, mek pola gelem. Mayu. Mat, kaki lo sibuk ya? Apa men kaki nyatanya? Ya mau lo sibuk main nolongin Mila, Mat. Si Poro na men, sing kota bisa. Sing kota pang repot. Ya lo wis mun repot, Mat. Sing kok mangkat ya? Iya men. Ayon. Pakin salah ku amo lolo ko. Cok tak minta tolong kau reng cok. Ada deh mami. Kayak kita cek mat langgar. Wang lo ngeger. Kan lo lemki ya kan? Tadi nara apa yon? Pola mat langgar ken lakar tapak sibuk. Loh, min, aja tak mat langgar. Kau cang sibuk. Ane aja lo nutuk. Iya yon. Ayo laku yon. Loh, mat langgar ide kau cang sibuk. Ane pahalin tengka di jaga lau. Man, apa yon? Kau cangka sibuk, Mat. Ya coba aku tak gelem. Ane ngelenteng kalau kau dojo. Iya yon. Makai kalau kada, jadi kalau aku yon. Buka ke Mat. Cok nolong tiara apa alaku? Boleh bodoh kunang. Oh, kaki yon. Takin pun nanding janda kalan cakang. Pak Rokarwanungku kena di punya coba laku. Apa kaki yon ibu masih bu mat langgar? Cek lai kalaku, mari pilih mari. Marin men, kok tak cermet. Ya coba laku tak gelem. Aning pahalin teng seding tiasa laku. Allah wis yon, tau sain bekawor. Mari berkunan salah kor. Yon, Lares, kaki lo naman aja. Iya nama nak kia budi men. Ya naman yon, dikis untuk telah.
Yon, masih mat langga. Iya men. Laku apa jo Yon? Tahu men. Ingat maturun genteng. Mayu enterin Yon. Tolongin. Kaki jadi remah men. Titit pakai nolong amat langga. Leh, arah apa Yon? Penidok remah men. Kaki kan tahu tibi. Mat langga remun ya gotong royong tak tahu mana ndak. Dengan dia laku tibi pas kene tolong abi kaki. Jago tak nolong amin. Yon, kaki tak oleh andi sifatnya ngaji. Mun andi sifatnya ngaji tak lah paden kaki bimat langga. Seko tuna kita re bimbing benar beri contoh de mat langga Yon. Cek saung kuna aja ke kompakan dalam bermasyarakat ar penting, ben banyak manfaat tu. Ya mun bi kaki ro taro akin dek tak kompak mat langga Yon, pas berusaha but kapi. Lah Yon mayon, tar tolong eman langga. Pola deki pas dar sadar tibi. Iya mayung kok nolong ah. Kok keng milik akhir ya? Iya mayo. Mat, apa kaki saya kelaku aja? Arya men menturun genteng. Oh, suku banyak potong babecah. Ya mayo Yon, lah tolong eman langga ya. Mari beli mari. Baik Mat, kau senam pada Mat. Ya Yon, sabar kasih Yon. Ya Yon. Yon, men. Senyata nang kau toduh dek kaki kapir. Darah apa Mat? Nggak bisa todus. Ya bulan sengko remen mun ya cek royong burung kaki. Tak tau man gelem. Sedangkan sengko yang dilako kaki burung teyoyon ki bisa nolong ya. Mangkan amat. Mun bener royongan ini kampung ria. Dulu intare nolongin. Malah tak tahu dus tibi. Iya Yon, sengko setia sadar. Cek odik bermasyarakat ada foto ke kompak. Lah bukti na sengko ria Yon. Cek saking kaki biki minta intar nolongin sengko. Sengko tak ada ngalako bik tibi.